drug addict ama police na phare maira paibi na phare lekai club na phare har kanda di addiction center da nampu da thamba sima yamna soiba pot ma oi nampu da thamba mi se pharapagi chang yam ne me drug addict mayam se na una re wari sana re moina kari hai moi si phara ga khongoi na biba ma toina tawrami matam khrema mang da ko sun maru ko thoga sunen tension ba da ki khongo pareng season biba kai do ba moina kari hai da adu tawraba matungda adu dai di laikai samaj se mawa lorok dia moi da phau je ai chope ya ba chope ikai bia be kai re si yo di mawa lorok tre ai cha ru su phong cha ni ka pu su phong ka pa ni na khan bu gi stie sama la hai adu ra ga di mano ina wana tai na dai suppose laikai si da mang na ba kho na ba ai su mang lo mi na moi su mang ha la ge hai ba gi buk fatta ba wakhan na hel e ha ni da singna ba mo ina phau re ha ni da aduna ma si taw da bida ma thengna re na khala ga su nang je harm reduction da chakera demand reduction da chakera lying ba hai ba si ma di da ka lying ani ji ki manung da karam no khalu hai na taw ga the ma ga ko ga thabi no chani harm reduction jina ko gi Manipur State Tax Control Society ki makha da lei ko TI project ma hai adom da lei aduna moina harm reduction yana no do ki badi kai da gi no HIV gumba sexually transmitted disease gumba sugumba laina lawna ratana ba yetum syringe waina badagi adagi mai ka ba chinja charaga magi life partner na tabaga yuma lambi laina ro ga sandorak pa ba laina adugumba dagi ngak thongna ba haina hana do ki bani adu hojikti harm reduction je tongan ba magi improvement me am la ga ina sai jeri to hidak chang nai na phajana do handara tharaga mai ka ba chinja pura thadok pada yaw gre option ani se lei duma me am da khanan biu